الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام وإقامة الصلاة افترسوا لا تختلفوا سد الخلل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مجرمين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإن تقضي ولا يقضى عليك وإنه ليس من عندك ولا يسمع من مرضى فلك الحمد ولكن نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ربنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة واليهود والنصارى أعدائك أعداء الدين بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan naris salimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaiki ya'udus salam. حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari doa-doa dan zikir yang dianjurkan. An Sa'd bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hal adullukum ala ismillahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta ad-da'watu allati da'a biha Yunus haitsu nadahu fil dhulumatis thalath la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin faqala rajulun ya Rasulullah hal kanat li Yunus khassatan am lil mu'minina 'ammatan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tasma'u qaulallahi azza wa jalla wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Al-Anbiya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma muslimin da'a biha fi maradihi arba'ina marratan famata fi maradihi zalika u'tiya ajra syahidin wa in bara'a wa qad ghufira lahu jami'u dzunubihi. Dari Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan Ismul A'zam, yaitu yang apabila Allah dimohon dengan nama itu niscaya ia akan mengabulkan, dan apabila ia diminta dengannya niscaya ia akan memberikan, yaitu doa yang telah dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam tatkala ia menyeru Tuhannya dalam 3 lapis kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Lalu seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah doa itu berlaku khusus hanya untuk Nabi Yunus saja atau umum bagi seluruh orang mukmin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kalian mendengar firman Allah, wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, dan kami selamatkan ia dari ketakutan, dan demikianlah kami juga selamatkan orang-orang yang beriman. Hadis riwayat surat Al-Anbiya ayat 88. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapapun di antara kalian orang muslim yang berdoa dengan kalimat tersebut ketika sakit sebanyak 40 kali, kemudian ia mati karena sakit tersebut, niscaya ia akan diberi pahala orang yang mati syahid, dan jika ia sembuh, ia pun sembuh dalam keadaan seluruh dosanya telah diampuni. Hadis riwayat Hakim. Diulangi dari Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan Ismul A'zam yang apabila Allah dimohon dengan nama itu niscaya ia akan mengabulkan, dan apabila ia diminta dengannya niscaya ia akan memberi apa yang dipinta. Itulah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam tatkala ia menyeru kepada Tuhannya dalam 3 lapis kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.
Lalu seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu doa yang khusus hanya untuk Nabi Yunus saja atau umum bagi seluruh kaum mukmin?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kamu mendengar firman Allah, wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, dan kami selamatkan ia dari ketakutan, dan demikian juga kami selamatkan orang-orang yang beriman." Quran surat Al-Anbiya ayat 88. Rasulullah SAW juga bersabda, siapapun di antara orang beriman, orang muslim yang berdoa dengan kalimat tersebut ketika sakit sebanyak 40 kali, kemudian ia mati dalam keadaan sakit tersebut, niscaya ia akan mati dalam keadaan syahid. Dan jika ia sembuh, maka ia pun sembuh dalam keadaan dosanya telah diampuni. Hadis riwayat Hakim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khamsu da'awatin yustajabu lahunna da'watul mazlumi hatta yantasir, wa da'watul hajji hatta yasdur, wa da'watul mujahidi hatta yaq'ud, wa da'watul marid hatta yabra, wa da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaibi. Thumma qala, wa asra'u hadhihi ad-da'awati ijabatan da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 5 doa yang mustajab, yaitu 1. Doa orang yang dizolimi sampai ia ditolong. 2. Doa orang yang berhaji sampai ia kembali. 3. Doa orang yang berjihad sampai ia pulang. 4. Doa orang yang sakit sampai ia sembuh. Dan 5. Doa seseorang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut. Lalu beliau bersabda, dan doa yang paling cepat dijawab di antara kelima tersebut adalah doa seseorang terhadap saudaranya tanpa diketahui saudaranya tersebut. Diulangi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 5 doa yang mustajab. 1. Doa orang yang dizalimi sampai ia ditolong. 2. Doa orang yang berhaji sampai ia kembali. 3. Doa orang yang berjihad sampai ia pulang. 4. Doa orang yang sakit sampai ia sembuh. 5. Doa seseorang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut. Lalu beliau bersabda, dan doa yang paling cepat dijawab adalah doa seseorang kepada saudaranya yang lain tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut. Hadis riwayat Baihaqi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihin, da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 3 doa yang tidak diragukan lagi pasti dikabulkan, yaitu doa orang tua, doa seorang musafir, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 3 doa yang tidak diragukan lagi pasti akan dikabulkan, yaitu doa orang tua, doa seorang musafir, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi Umamah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la an aq'uda azkurullahi wa ukabbiruhu wa ahmaduhu wa sabbihuhu wa uhalliluhu hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa raqabataini aw aktsara min wuldi Ismail wa min ba'dil asri hatta taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa 4 riqabin min wuldi Ismail. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh sekiranya aku duduk sejenak berzikir kepada Allah, mengucapkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil sampai matahari terbit, lebih aku sukai daripada membebaskan 2 orang hamba sahaya atau lebih dari keturunan Ismail, dan melakukan hal yang sama setelah sholat asar sampai maghrib, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang hamba sahaya dari keturunan Ismail. Hadis riwayat Ahmad. Diulangi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh sekiranya aku duduk sejenak berzikir kepada Allah selesai salat subuh sampai syuruk, mengucapkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil sampai matahari terbit,
lebih aku sukai daripada membebaskan 2 orang hamba sahaya atau lebih dari keturunan Ismail, dan melakukan hal yang sama setelah salat asar sampai terbenam matahari, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang hamba sahaya dari keturunan Ismail. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah, kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari berdoa dan berzikir. InsyaAllah pengen dengar apa kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yu'afini ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wal azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم الحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شرنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.